для того, чтобы сразу поднять настроение, давайте провозгласим первый торжественный тост за наших ребят. Ну, во-первых, я хочу сделать комплимент нашей прекрасной невесты. Она не только умница и красавица, но и, говорят, Бог подарил ей 2 имени. Так что у нас сегодня невесту можно звать и Энеджан, и Наргиз. Так, как вам нравится, уважаемые гости. Ну, а я хочу сказать, что, дорогие ребята, сегодня ваш день, сегодня ваш праздник. Радуйтесь, наслаждайтесь этим прекрасным праздником. Участвуйте в нашем свадебном торжестве и будьте самыми счастливыми на свете. Ну, а я хочу, чтобы вы, дорогие гости, подняли рюмочки и бокалы и выпили за прекрасную пару, за крепкое здоровье, которое будет вместе с ними, за долгую совместную жизнь, которую они, конечно же, пройдут вместе рука об руку. Ну что, ребята, пусть вам сопутствует удача и успех. Пусть, конечно же, будет счастье и любовь. Ну и пусть Всевышний подарит вам долгожданных и прекрасных детишек. Дорогие гости, бокалы взяли, дружно весело за наших молодых подняли. Все вместе пьем до дна. А теперь давайте немножко пошумим. И я посмотрю, какая сторона у нас сегодня больше подготовилась к нашей свадьбе. Все вместе в честь наших ребят. Ура! Хорошо, левые, вы с нами, правые, присоединяйтесь, не стесняйтесь. Ну, а я хочу, конечно же, выразить огромную благодарность Томикану Айгюн за великолепно накрытые столы, за прекрасное обслуживание. Так что, дорогие друзья, давайте отдыхать и устроим сегодня настоящий праздник. Но без музыки нам жить совсем неинтересно. Музыка поднимает настроение, и музыка заставляет нас жить. Ведь сегодня с нами... Aleyhisselam beyler geçişi Türkmende ile devlet gelir bolsa bağışulen odun gelirdi. Ki yaşarmızın bağı toyunu şahatlığı şoğukunu betecek Türkmenistan diyarımızda Türkmen ovadı tele yayılım aşılanın ve özünün şekilesingen ovaları bilen halkımızın söygüsünü kazanan halk arasında Bervan Türkmen halkımızın köngül köşkününe tırladan tağıt kurun. Meşhur aydımşıyımız Ural Yusupov toymuzda aydımlar sağlarına devam eder. Tanışmak diyen zat sözün aşan yer. Söyüşmek diyen zat gözün aşan yer. Qarramaklığa dıydan aşan yer, qarnaşlığa mıydan aşan yer. Ekin bakar yağdan aşan yer, levabda toy toylansa, ovudun aygun restoranına toy toylansa, meşhur aydımşıyımız Ural Yusupov'un aydımlarının sağlarına aşan yer. Ona ne emek var mı ihvanlar? Dinleyen lezzet alın. Sizin için meşhur aydımçıyımız Ural Yusupov. Başüstüne. Спасибо. Хорошего вам вечера и приятного аппетита. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar, hammangizlarni xush ko'rdik. To'ylar yana bir bora muborak bo'lsin hammangizlarga. Yoshlarimiz bag'itli bo'lsin. Aydimiz sazlarimiz yuriti aziz mehmonlarimiz uchun. Mana yana seni diye işk şarabın içti bu yürek. Mana yana nima qilay huzurnidan ko'chdi bu yürek. İşana versindan o'zga hammasidan kechdi bu yürek. Bu degani unga faqat vaqobat birgina sen keraksan, sen kerak. Menga ay kerakmas, yulduzlar kerakmas. Ertaga ham emas, seni bugun ko'rmasam bo'lmas. Sensiz kun emas, sakin tun emas.
sensizlikten kör halim harap. Bana yana içkim keldi, qo'llaringdan içtigen şarap. Hiç kimde yok bu yüzdeki, bu gözdeki nurli bu aftap. Sen men üçün hayatımda bir men bilgen sevgi degen, okulmagan sirli bir kitap. Menga ay keraymas, yulduzlar keraymas. Ertaga ham emas, seni bugün görmezsem olmaz. Sensiz gün emas, sakin tün emas. Benim bildim bas, seni bugün görmezsem olmaz. Yeah! Seni bugün görmezsem olmaz. Seni bugün görmezsem olmaz. Seni bugün görmezsem Devam edemiz. Qo'shiqlarimiz aziz mehmonlarimiz uchun. Bayqali maestro. Dinle, ahı tarım dinle, yürek tarım dinle, dünya barım, sevgili yarım. Dinle, ahı tarım dinle, yürek tarım dinle, dünya barım, sevgili yarım. Oğul şad gözlerimde var, bilmedim yüreğimde kim var. Dimansam diminde dimin var, anan senden başka kimin var. Oğul şad gözlerimde gam var, bilmedim yüreğimde kim var. Dimansam diminde dimin var, anan senden başka kimin var. Asıllı bir vada çekindi, feyen sözüm aydan taşıma. Akıllı idim asıllı bir vada çekindi, feyen sözüm aydan taşıma. Oğul şad gözlerimde gam var, bilmedim yüreğimde kim var. Dimasam diminde dimin var, anan senden başka kimin var. Oğul şad gözlerinde gam var, bilmedim yüreğinde kim var. Dimasam diminde dimin var, anan senden başka kimin var.
Oğulşat gözlerimde kan var. Bilmedim yüreğinde kim var. Demasam demin var. Anam senden başka kimim var. Oğulşat gözlerimde kan var. Bilmedim yüreğinde kim var. Demasam demin var. Anam senden başka kimim var. Oğulşat devam edeceğiz. Ayrım sazlarımız, eziz mehmanlarımız için. Yaşlarımız bağıtlı olsun. Payaklı maestro. Ben mecnun, senden ettin beni. Yüreğimi yara, yara, yara. Gel beni sara, sara, sara. Ben mecnun, senden ettin beni. Yüreğim yara, yara. Gel özünü beni sara, sara, sara. Dediler, kerzat dediler. Ben onları dinlemem. Kirkimin öz fikri var. Başka yolu gözlemem. Bardan bolsun dini sen bilin. Sensiz bana dünya yok. Sen bilin taptım özümü. Ben mecnun, senden erettin beni. Yüreğim yara, yara, yara. Gel beni sara, sara, sara. Ben mecnun, senden erettin beni. Yüreğim yara, yara. Gel özünü beni sara, sara, sara. Yeah! Yine dur kanam bir yeter. Sen hiç kime benzem o. Ya sen bol ya hiç kim bana. Inan canım sana. Üç gittin sen ben durmuşum. Önküsüne benzen o. Sen bilin taptım özümü. Ben mecnun, senden erettin beni. Yüreğim yara, yara, yara. Gel beni sara, sara, sara. Ben mecnun, senden erettin beni. Yüreğim yara, yara. Gel özünü beni sara, sara, sara. Yeah! Ya, lay, lay, lay. La, 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 la. La, 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 la. Ben mecnun, senden erettin beni. Yüreğim yara, yara, yara. Gel beni sara, sara, sara. Ben mecnun, senden erettin beni. Yüreğim yara, yara. Gel özünü beni sara, sara, sara. Ben mecnun, senden erettin beni. Yüreğim yara, yara. Gel özünü beni sara, sara, sara. Ben mecnun, senden erettin beni. Yüreğim yara, yara. Gel özünü beni sara, sara, sara. Ben mecnun. Devam edeceğiz. Aydın sağlarımız eziz mehmanlarımız için. Payaklı maestro. Yeah!
Osmanda kuşlar kanat kakanda Zahir dağlar süygü bolu vatanda Senin temin ışkın dol yarı yürüme Seni görüyen bu ovada jakanda Yazar seni güller, dağlar seni sayrar Yıldırsan bu dünyada baktın buraya iran Yazar seni güller, dağlar seni sayrar Yıldırsan bu dünyada baktın buraya iran Sen yıllar haytalayar adımı Sen kalbimın sonulma çok aydımı Dağıt kuşu götürle var asmana Üstümüzden kanatlarını yaydı mı Yağlar seni güller Dağlar seni sayrar Yıldırsan bu dünyaya Baktım buraya iran Yağlar seni güller Dağlar seni sayrar Yıldırsan bu dünyaya Baktım buraya iran Yağlar seni güller, dağlar seni sayrar Yıldırsan bu dünyada baktın buraya irar Yağlar seni güller, dağlar seni sayrar Yıldırsan bu dünyada baktın buraya irar Yağlar seni güller, dağlar seni sayrar Yıldırsan bu dünyada baktın buraya irar Yağlar seni güller, dağlar seni sayrar Yıldırsan bu dünyaya baktın buraya iran Pasiba, pasiba Kolunda kalıp gitti sen yalgan atırgül Güldü yay kalmayman solup gitti u butkül Gülmayla solup ketar Bir gün tökülüp ketar lekin bechora yurar Onga seni dinkera Sen ketganingdan keyin ketdi ko'zimdan uyqu Ne bo'lganida ham seni sevar edim-ku Mayli bironing kerak, kerak yurak sensiz chidolmasa kerak Yurak, yurak o'rnidan tush turolmasa kerak Ko'nglim sezar unga udosh berolmasa kerak Unga senidek kerak Kerak, kerak, kerak Yurak sensiz turolmasa kerak Yurak, yurak o'rnidan tush turolmasa kerak Ko'nglim sezar unga udosh berolmasa kerak Unga senidek kerak Kerak Ural Yusufov, Fariyal Sharfaning mehriban adamlar. Aydınlar sağlar gönlüne değeren olsam, senetkar dostlarımız için, meşhur aydımcıyımız Ural Yusuf için bir şovkun şarpmalar olsun mehriban adamlar. Köz ağırsın aydiyaz. Спасибо огромное. Ну что, наша свадьба дальше продолжается за этим праздничным столом. И веселье вовсе не кончается за молодых. Мы наполняем рюмочки и, конечно же, пьем. Дорогие гости, у нас есть предложение. Сегодня мой соведущий Атамурат и я, ваша ведущая Олеся, ведем этот праздник. Поэтому давайте сейчас все вместе, дружно и весело, мы с вами придумаем тост для наших молодых. Мы будем подходить к каждому столику и будем просить от вас любое одно
пожелание. Будьте внимательны, не повторяйте, пожалуйста, одно и то же. Придумайте что-нибудь интересное, и благодаря вашим пожеланиям мы составим прекрасный и торжественный тост. Итак, готовы? Поехали. Итак, столик номер 1. Прекрасные дамы. Что вы желаете нашим ребятам одним словом? Большого и человеческого счастья. Спасибо, спасибо вам большое. Итак, Indi intizarın mehribanlarına soruyaz. İlkinci sorun, oğudan yaşlarımda iki söz bile ne medileyez? Чтобы интизар поменял машину и купил себе намного лучше. Хорошие пожелания, молодец. Devam edeceğiz. Итак, столик номер 2. Что вы желаете нашим ребятам одним словом? Конечно, без любви мы не можем прожить. В каждом нашем сердечке пылает и горит настоящая и прекрасная любовь. Спасибо вам огромное. Едем дальше. Indi şurada intizarın mehribanları var. Toymada atnaşan edilerimiz. Ekicesinin arzuları var. Indi ne arzu edeceğiz? İkinci söz bile ne arzuğumuzda yaşlarımızda? Будьте богаты. Baylık arzu edeceğiz. İlmidağla bay olun, var olun, canınız sağ olsun. Kov arzu, köp sağ olsun edeceğiz size. Devam edeceğiz. Ну да, без благосостояния прожить очень тяжело. Итак, самые красивые девушки сегодня. Что мы желаем нашим ребятам одним словом? Было. Любовь и счастье пожелали еще. Удачи. Очень хорошо сказала. Спасибо вам огромное. Едем дальше. Indi devam edeceğiz yeniden. Ne arzuğumuz var? İkinci sözüne beyan etmeli. Bağıt dilediler. Çağı dileye elbette Ensarcan, Enecan, Elmadama, bağıtlı olun, bağıtıyar olun, köp çağızıklarına olsun, çağı dileyeler. Indi devamı arzuğulan yeniden. Итак, а наш замечательный столик желает нашим молодым Здоровья. крепкого здоровья, особенно в наше непростое время. Саглык, саглык. Едем Indi bugün дальше. bağıt dilediler, sağlık dilediler, can sağlık dilediler, baylık dilediler, dilediler. Indi ne arzuğular var? Aydınmadık arzuğulardan. Ensar mehribanları. İntizar Nargiza Can. Yaşınız toyunuz kutlu olsun. Canınız sağ olsun. Nesip olsa şu Türkmenova şehrinde en bağıtlı maşkala olmanızı arzu ediyorum. Dine sağlık arzu ediyorum. Nesip olsa Beşiktaş'larında oturmam nesip etsin. Niştaydı, ehli arzular cemlep, arzu ayttılar canını sağ olsun. Göreceğiniz elmadağımı kovuluk olsun. Aleysa, devam Да, edeceğiz. спасибо, Тамурат. Ну что, наш замечательный столик желает успехов, да, и всего самого наилучшего. Правда, ребята? Спасибо вам большое. Так, есть у нас еще? Ну вот, замечательный столик нам еще скажет, хорошо. Гости, что желаем нашим молодым? Конечно же, много детей. Вот у нас немножечко невнимательные гости, но я думаю, что они будут прислушиваться друг к другу. Ensar, Enecan, bugün size bağıtlı ol, çağızıklarınızı keyin olsun, sağlıklı olun, göreceğiniz kov olsun, kov arzular ayttılar. Şöyle değil mi? Bağıtlı ol. Ensar, bağıtlı ol diyorlar, bağıtlı olmak için ne etmeli? Men de öylünün insan hükümünü var nesihadım. Bağıtlı olmak için elmadama saylap söyün yarın söymeli. Sen vakti ata söyünü uğratmalı. Karşıkanı, aylığını top bozuğundan bile getirip vermeli. Giyce onun giyce kalman öye gelmeli. Şu arzuğunun ekleceti yerine getirse siz bağıtlı olayınız. Canınız sağ olsun. Да, под именем, под пожеланием счастья подразумевается очень много. Действительно, одного мудреца спросили, что же такое счастье? А он сказал, это счастье, когда нет несчастья, когда все в доме хорошо, значит это счастье. Итак, дорогие гости, благодаря вашим словам и пожеланиям, желаем нашим молодым здоровья, долголетия, большого счастья, любви, успехов и удачи, сказали наши дорогие гости, чтобы у вас были здоровые и счастливые детки.
Ну и чтобы просто в жизни было все хорошо. Но чтобы это получилось и сбылось, мы должны наполнить рюмочки и выпить их до дна. Поэтому, дорогие гости, покажите мне свои бокалы, фужеры. Ну-ка, у кого наполнены сегодня фужеры и бокалы? Молодцы! И в честь наших молодых трехкратное ура! Молодцы! Теперь правая сторона заработала, левая молчит. Отлично! Ну что, мы продолжаем наш праздник. И сейчас в центре нашего зала мы хотим увидеть самых дорогих и близких людей на свете. Это родители, братья и сестры. Ведь нет ничего ближе родной крови и самых близких людей. И сегодня на нашем празднике присутствует мама нашей невесты, сестры нашего жениха. И мы с удовольствием зовем их в центр нашего зала. İnizanın mehribanı eviydi. Mehriban genizimiz, begemzan genizimiz. Gelmek tıkayış ediyaz. Edil sultanadım, insarın doğunlarını. Mehriban doğunlarımız, nasibe doğunumuz, azize doğunumuz gelmek tıkayış ediyaz. Oğudun yaşarımızın bağı toyun ilkinçlerin atarına mehriban insanlar ediyiz doğunlar. İnizanın mehriban kebesi, qovardular, yaşıriyetlerle toyumuzu verekler, qovardular aydarlar. Sayda yürütü, Halifalon yolunun yaşarımızın bağı toyunu. Cegillep dünyaya gelsin, Ak süydün berin gerek, ak aran tanağın son dünyada doğun gerek. Toyunu toylaşmanı, derdini paylaşmanı, bilece çaylaşmanı dünyada doğun gerek. Yüzünden derdin duyucuk, ısı mehrinin çoğucuk, dine yağışını yağıcuk dünyada doğun gerek de. Saydan sarın doğunlarını sözüne oğutu geçirmezden öngürtü, ine zanı mehriban kâbeti var. Begim zanı genizemizin ağardularını, peğardularını dinleyez, ondan sonra ensarın doğunları devam eder. Başlayın. Baktı bulunlar, tahtlı bul kızım. İntizar, indi sen benim yiyememez oğlumsa. Oğlum bir tatlı kitap oldu. Baktı bulunlar. Ülkem intizar geldi menecan. Baktlı bulunlar. Nime deyin? Ülkemiz bol, kızımız bol. Toylarınızla mübarek olsun. Будьте счастливы, долгих лет вам и много детишек. Ну что, спасибо огромное, дорогая наша мама Бергам. Какое счастье видеть свою дочь в белом платье. Она нежная голубка, которая вылетает сегодня из вашего дома и придет в новый дом, в новую семью. Мама Интизара находится далеко, за морями, океанами и горами. И мы бы хотели сказать нашей уважаемой маме Дамирочке огромное спасибо за то, что она подарила жизнь своим замечательным детям, взрастила их, воспитала, поставила на ноги, дала им образование. Я представляю, как она сейчас волнуется и переживает. Как на мгновение нашего праздника ей бы хотелось появиться здесь, обнять своего любимого сыночка и пожелать ему моря счастья. Она желает. Вот сколько бы границ не разделяла нас, она в твоем сердце, и ты, ее сыночек, в ее сердце. Она безумно любит вас, своих детей, и примет, конечно же, в семью нашу замечательную невесту. Наргиза, Азиза, сегодня в вашу семью зайдет у нас прекрасная наша невеста. И мы просим принять ее не как сноху, не как Геолинку, а как родного человека, да? Для мамы дочку, для вас родного человека. Помогайте нашим ребятам, давайте им советы, поддерживайте их, и тогда у них в доме будет мир, уют и, конечно же, лад. Ну что, а теперь главное. Мама передает подарок нашим новобрачным. Что для наших молодых нужно? Свить свое собственное гнездо, правда? Жить, любить и размножаться. А для этого нужна собственная квартира. И наша прекрасная мама передает вам ключи от собственной квартиры. Ребята, мы поздравляем вас. Это подарок от мамы. Живите в новом доме, в новой квартире. Создавайте уют.
Будьте счастливы в этом доме, и пусть в этом доме всегда будет шумно и весело, конечно же, от вас и от ваших гостей. Спасибо вам огромное. Подойдите к своим детям, к своим родным, поцелуйте, поздравьте, сделайте фотографию на память. Наша уважаемая мама Бегам тоже приготовила подарок для своей доченьки. Золото, драгоценности, бриллиантовые сережки. Мамочка, дарите своей доченьке. Пускай ребята наши будут счастливы. Mervanlar, oğudan yaşarımda toğutamız qoğuşurduk şadık bir totum. Hormatlı Dameri genezemizin Edil Sultanı'da, Begemzan genezemizin adının yaşarımda. Bul ulu kvartiran aşarı, bağ toy azayıp soğut durgutlu olsun, devam olsun, toylumuzun başlarına olsun. Eni bekvan mı ihbanlar? Çünkü şadıkta oramıda katnaşan hanımlar ve cenaplar. Toyumuzu tanz ediyez mi? Eşlen ok mı ihbanlar? Tanz ediyez mi? Elbette tanz ediyez. Şahatlan yaz toyun, şahatlığının şoğuna karşı yaz. Bugün intizar şu gün menne eklime ihbanlardan belendirek oturuyan diye, beyikde oturuyan eklime ihbanlar sıyınacak diye, kim men bağı toyumnu az iyisi, az işte, az tansesten etip olsa oğulcuğum ya kıyıcağızım olsa çağıracak değerli. Şun için köprek iymeli, Aygun restoranın tayarlan dürlü nadın umatlarından dağıtmalı, köprek tans etmeli, meşhur aydım şeyimiz Ural Yusuf'un aydımlarından lezzet almalı, coğuşkunlu tanslar yerine getirmeli. Onda näme toyumuday aydımlar sağdarın devam ediyaz. Türkmende oğul devletin başı. Gıydamanın göğün hoşu. Buğuşluk toyun söz başı, meyhban toyun göz başı. Elbette toyun toya megzer, hizmette olsa bağışı değil şey al toyumuday. Meşhur aydım şeyimiz Ural Yusuf'un. Tansavalni aydımlar sağdarın devam ediyar. Ekli meyhbanlar oğudan yaşlarımızdan. Tans saknağımıza, tans meydan şağımıza, tansa çağırıyaz. Hanımayın sıra, devam ediyaz. Atamcan can sağ olsun. Спасибо. Hurmatli mehmonlar, yana bir bora hammangizlarga to'ylar muborak bo'lsin. Yoshlar baxtli bo'lsin, hammangizlarga davramizga marhamat. Şıralı yıldız geladı, siz dualar kıl.
şıralı yıldız kelladı siz dualar kıling ona tez kunda toy bulladı uyumuzga yana mehmon to'ladi to'yimizda hamma o'ynab kulladi siz dualar kıling ona Sana başın kanamı, bana bağlı bir yaramı. Sana başın kanamı, bana bağlı bir yaramı. Bizden gitken muhabbet, matam selamı. Bizden gitken muhabbet, matam selamı. Oydan bütünle karşın mükemmeldir karşın. Oydan bütünle karşın mükemmeldir karşın. Sağ uçluydu yüzünden gözdeki yaşın. Sağ uçluydu yüzünden gözdeki yaşın. Vay 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 sana başın kanamı, bana bağlı bir yaramı. Sana başın kanamı, bana bağlı bir yaramı. Bizden gitken muhabbet, matam selamı. Bizden gitken muhabbet, matam selamı. Acılanıp girsen hangi gölgeli kuzeyine kaldı. Vay 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 sana başın karamı, bana bağlı bir yaramı. Sana başın karamı, bana bağlı bir yaramı. Bizden gitken muhabbet, matam selamı. Bizden gitken muhabbet, matam selamı. Mübarekler bulda yetken duyuz, mübarekler bulda yetken duyuz. Cümüşlü güçlü ayrışayız, cümüşlü güçlü ayrışayız. O zaman sen de atılmalıyız, o zaman sen de atılmalıyız. Bana bana toylar mübarek olsun, anam sen şuy mübarek olsun. Bana bana toylar mübarek olsun, anam sen şuy mübarek olsun. Bana bana köyler mübarek olsun, anam sen şuy
tiləyirik. Xudayım baxtlı olsunlar. Həmişə yaxşı günlərə gələlik. Baxtlı olsun, keçik toylara gələlik. Koşanı bilen koşa karısın, oğullu kızlı olsun, baxtlı olsun. Bir mama olsun, bir bağ olsun, bunlardan önen çağalar giden bir oğul olsun. Baxtlı yaşasınlar yaşlar. Canlar sağ olsun, baxtlı olsunlar. Ağzı bir yaşasınlar, bizler hem yaxşı günlerine kuanayıp yaşayalım. Все друзья, завтра снова не вспомнят меня. Бармен, налей от меня, угощаю сегодня добрые. Пусть напьются все друзья, завтра снова не вспомнят меня. Когда стакан мой полон, друзей вокруг так много. Когда тут пусто снова, исчезает пустослов. Когда в кармане много, тебе не одиноко. Когда тут пусто снова, исчезают пустослов. Допьем до дна, позабыли друзья, налей от меня. Бармен, налей всем от меня, обещаю сегодня добрые. Пусть напьются все друзья, завтра снова. Yaşlar baxtlı olsun, Allah can hemşe şu yalı baxtlı günlerde oturmak nasip etsin. Baxt baylansa 3 baylık ilk al, ılğap barıp sağlık bilen el kal, yanı bilen çuval gül kal, son tapılar kalınca azınıp bit. İzlam toy kutlu olsun, yaşlar baxtlı olsun, baxtlı taxtlı iz olsun. Nesip olsa yılı etmel aktık toylanıyor hele. Когда стакан мой полон, друзей вокруг так много. Когда тут пусто снова, исчезают пустослов. Куда все делись, ну вернитесь, не допили я еще до дна. Бармен, налей всем от меня, обещаю сегодня добрые. Пусть напьются все друзья, завтра снова не вспомнят меня. Бармен, налей от меня, обещаю сегодня добрые. Пусть напьются все друзья. Дорогие Наргиза и Ихтиар, от чистого, искреннего сердца поздравляем вас с Днем бракосочетания. Мы очень рады, что в такое непростое время вы соединяетесь в семью. Будьте счастливы, будьте здоровы, любите друг друга, уважайте друг друга и доверяйте друг другу. Долгий, длинный путь. Ура! Beni orta yerinden çatlatıyor. Ağzına sakızı şişirip arsız patlatıyor. Belki de bu yüzden vuruldum sahibin olur. Başlığımlar, oğullu kızı çok bozan. Neyse göçüler ben babacıyla boyunca neler söyleyesin. Yeter sağ ol, rahmet veren için sağ ol. Karşıma geçmiş utanması yok. İnadıma sırıtıyor. Böyle mi gördün? Baxtlı, taxtlı olsunlar ilayim. Bəçələri köp olsun. Baxtlı yaşasınlar. Gözünüzde an olmasın, yüzünüzden yaşlı kızlara, yaşlı kol yüzümede ömür. Yaşlar baxtlı olun, ağzı bir yaşan, çağlarınız köp olsun, Allah can korasın, elimi dama yurdumuzdan parahat olsun.